naše finaliste, onako kako mi to znamo, jednim velikim pljeskom, a u finalu su sa startnim brojem 1 Antonio Prijev, Sara Zulić, sa startnim brojem 2 Marko Galić, Vestina Krecić, sa startnim brojem 58 Lorenzo Peter, Jana Ramuščak, sa startnim brojem 59 Dominik Janušić, Jelena Janušić, Bartjan, sa startnim brojem 64 Miran Topljak, Jelena Bedel, i sa startnim brojem 72 Zoran Margitić, Ena Beč. E sada, s obzirom da je na plesnom podiju budućnost hrvatskog plesa, znači najmlađi natjecateljski parovi, mi moramo kod njih probuditi onaj plesni adrenalin. Stoga, jedan veliki ples za najmlađe i sigurno u budućnosti najbolji plesači. A plesat će 3 plesa. Samba, ča-ča i čaj. Možda se baš u ovom trenutku razpetljava klupko, odnosno u zadnjem plesu čaju će možda pasti odluka ko će biti prvak Republike Hrvatske u ovoj kategoriji za 2007. godinu. Dajte stoga jedan još veliki pljesak za naše stolce i čaju.
Zahvaljujem se natjecateljima, nastavljamo dalje sa latinsko-američkim plesovima. Sljedeće finale za kategoriju osnovci. Pa vas molim da pozdravimo finaliste u latinsko-američkim plesovima. Stavki broj 3, Antonio Cuha.